Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ngangan ong ipipid dali ay si hajar sen ki afyaru ngan le hajar bet. Tang bahak mat ing bisyar tu badeng dong bodok todong nompoira. Pulit doi kupa juga an. Daily kepakaan. Kini gibri ujang ibri penting dengan IFR pulit ana. Oho, pulit doi kupa juga an se. Hane IFR hane berngem IFR di badeng dok todong. Oho. IFR badeng dok todong. Pi pulean pi ngangan batai mangai kaan kiba copyright nak bentam thok bria nga thok nga pembujuk sir nga iting kelayar dia namar beli baki penon kam bakla wari lam bakla ngam ting iru ngasyong me kaliya ngam ting iru dalilei ndai piting kelayar dia Piting gam na ye pia baki tipan. piting kelayar dia namar beli pi tip iru nak kada ngangan ong ipi ha file Instagram, YouTube channel, Facebook Puli abha ya kituki kendon bala abu. Hana kat ko YouTube channel nak Facebook nak Instagram puli abha di kendon. Ujuli rumah. Dada klam kiting tip ngaru ong I don't care. Kim hero bagi lebihan. I don't care. Pimut try. Ni lah penting try. Iba dengan syat. Dia ngangan ong pipi dali ai si hajar sen ki afyaru ngan le hajar bet. Tang bahak mat ing bisyar tu badeng dong bodok todong nompoira. Namar ngatip pa piting hima pig ba ay afiaringa. Sto. Piting hima pig ba ay afiaringa. Sto. Nak takadaw nga ong iti dapoy yung bisyar nga sumbang ha. Nga sumbang na. Nga nakwa dig hiruan po yung bisyar. Tang ba mday tang has district court ni high court. Dapoy sunan Supreme Court ni ngas ngobang hiru ladarai pasti sunan Supreme Court ngada sobang hiru. Sto. Nak ni kain kada ngang nong pi. Ani penting kai na. Kipulit di kepajung an se. Daily kepakaan. Pulit di kepajung an. Daily kepakaan. Kini gibri ujang ibri penting dengan IFR pulit ana. Oho, pulit di kepajung an se. Ha? Upulit melak mersate. Upulit melak masak kem. Te kemut kem pulit yang kemut ngamla kem yu pulit. Oho. Kabit akan selur. Badai kan ni kan. Bahak kapur jungi mencuang ngong. Udan utau ngi si yong bet utau marang ba. Kapur jungi. Koke na baret wat setenya upulit. Namar mengadon ukangan kenjut ya unyu teman. Uang nomong ta. Hak ni kejuk mentap dan penting pulit. Bagai. Pulit doi wei. Pulit doi wei. Wei pulit. Wei pulit. Pulit di skrip ba ban pe ya kasuk. Kai ka full form jong ka pulis. Pe la da phim song tho ai ni ba do ai ni flip shot to video jong pi. Ngan pen ing ni. Ta pi song tho ba la da pi kena pulis song tho ba pe. Ngan le ang ni mo. Ngan le ang ni kan ba pi ru pindo bio jeng mon ngan le ang ni namar bahang ni hajala mikraya penin atau Google ya anu Google namar kini pulit ang ni dalam mikrayan ni jongi ni teng ni ngathat ba. What is the full form of police? La itu you. Sa I full volume or I volume tu. Kenang banduk soto ing kena pulir. Tah ngan ada saya sir. What is the full form of police? While there isn't one official full form for police, common backronyms include Public Officer for Legal Investigations in Criminal Emergencies or Protection of the Life in Civil Establishment. The word itself comes from French and Greek roots, meaning public order and citizenship. Pi kuas ka ipa. Tang kumnil da pi tang ni apu Google ro pila da tiap. Tu utau pulit la da ule be an pi penting pi.
ngingila ten prinsip miu sto balik ulek bean balik uhara CP balik pendik IP balik usyak liang balik tang ba IFR mau klaim le investigate mo unom la balik amta kismo nak ni kan kada ba phi barok khoj ki khon ka bin ta phim pas ko thu kai ka an upulet ha ka police station ngangan ong IP ngap bangan batai IP ka detail sapang juga an namar phim yatim la dan mano ba IFR ha ka no police station lada ka police station kala khot hajere uta ubriu lada uta ubriu ulej ka police station uli kali ke FIR mano ba IFR yang bakadon ke FIR IP dia tahu beriu un kali mano ba IFR yang dia ong dong tahu ta dia beli IFR yang halor jong kanong rim dia pilak kali kata kanong rim dia pi nda pilak kali kanong rim ng pisar kumta tengah khalmer kumta pidi man khot lang yu uru hang ne police station ni habia sang ne himla berregister tang ba ai jong ujor mo pihak sengap ru ikjing ujor dong lah. Di ka police station kan phone uta uba IFR banwan police station. Lada uta police officer phone uta uba IFR pi what you sha phone ki bahayang sam ba what you sha pi bakin ra sepo jel ni tap apo lock up what sha stop ki bahayang sam ki de masoto ikata namar balik tang ba IFR uno kon ruspa la ni uno hespa la uno kamut bangi baduk susap ngino la man pediang ni kata sto ngi dia mentep ka police station kanomla ban register tang siliang ka kes ba ajing ujor mano dia lada la khot arliang mamla ha police station lada ki police station kimla ban compromise tikin register case de kata kare kamram ju ki police dia man soto ikata hendrek ni jalan mekalian itu hane IFR hane berngem IFR di badeng dok todong IFR badeng dok todong pi pulean pi ngangan batai mangai ka an sto pi ko pi kai penting kai ani tu ibu berngem peniap le Facebook te ha ka to ka post jong jason rem ngang ongi balai pedia pi close no itu ka account jong pi ha balai close no itu ka account pan lalu tof do ka ata te ngangala page body government serban hi tang bang ong pi ladang amat ngasuk te AI meta intelligence melapre IP melapre tong pi lada pi ki bapet menta kamiet lada ngam la ban lap yo tu syembha ba biang tong pi lada ngam wat ngan put pi mar kaliang ngam la ne ban lap yo lada close mengkelai profile jong u ngam la ban lam lada piong be keput mar kaliang ni ngan lap deh dari pita Facebook ngoba thao hayang la jong pi thao WhatsApp ngoba thao hayang la jong pi thao YouTube channel ngoba thao hayang la jong ari pi thao Instagram ngoba thao hayang la jong dadan email hakabe ka selur nak kata ngonong pi penon kam social media ka account hab ai te detail katar ani komen sedo lapat ha Facebook ha YouTube channel ha WhatsApp ha Instagram lagai kabit anak kelut kada bit kada rong nong dom nong jelak kat kan kita bentuk kusing ngampat julap hiru apertai jeng tho habai pidale kanong no office pia jeng tho ti lada fi berngam mi no tho telia uwe pediang ni kabit le nak takadau ken imat kita Facebook kita YouTube channel kita Instagram kita WhatsApp tang ban blackmail yanoino ki blackmail makna te kamut nomor phone pi hab IM kidla ai nomor phone kamut wan wat pi mlap kidla ai nomor phone di pi mlap tu syong pi kidla ai nomor phone ngai pi ngamlap belim kabit ka slur katar ni kasngo akor kasngo akan ni bathai bahal ya sngo jeli ba teng ban perkhat badin kan ni kadang nya